Orijent i Istra na Krimeji su remizirali 1:1 u svom dvostrukom derbiju, jer bio je to susjedski derbi, crvene i žuto-zelene Rijeko i Pulu naravno dijeli samo Učka, a onda i svojevrsni derbi začelja prve hrvatske juniorske nogometne lige. I nisu mogli odigrati dva različitija poluvremena nakon kojih su se treneri Teodor Ivić i Dalibor Božac poprilično čudili kako i momčadi u istoj utakmici mogu imati dva tako drukčija lica. Ali to se događa i najboljim momčadima pod kapom nebeskom. Najnoviji primjer je 2x45 minuta Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Manchester Citya, a u ostalom oscilacije u igri nužni su pratitelj sazrijevanja svakog igrača i svake momčadi na putu skupljanja iskustva i nogometnog sazrijevanja. Orijent je bio apsolutni dominator u prvom, a Istra u drugom poluvremenu. Ivić je na teren poslao ovu postavu naših crvenih: Benulić, Milinović, Tešić, Pozderac, Bosančić, Milanović, Bokulić, Ajanović, Jelić, Burul i Macolić. A u finiš utakmice manju minutažu još su dobili Peričić, Gojak, Frigan i Todorović. Orijent je poveo u 38. minuti nakon krasne akcije duplog pasa Edija Ajanovića i Marka Jelića, koju je Ajanović okončao finim odmjerenim udarcem desnicom u donji lijevi kut vratiju Istrinog vratara Jana Pausa Kunšta. Božac je od 61. minute na travnjak poslao Mateja Ostovića i taj mu se potez boda vrijednim golom vratio nakon 15 minuta. Jedna krasna Siljanova dubinska lopta u srce zbunjene Orijentove obrane. Ostović mirno, jer ga nitko ne ometa, čeka da mu baš sjedne na šut, pa iz blizine matira domaćeg vratara Romana Benulića. Za Orijent Istra 1:1. Što je, ubrzo se pokazalo, bio i konačni ishod ovog kvarnersko-istarskog nogometnog dvoboja. A Istra je imala najbolju moguću prigodu da preko Učke odnese sva 3 boda. U 82. minuti lopta odbijena od Benulića u ruku udara Adriana Milanovića, a sudac Darko Jurčević iz Cetingrada istog trena sudi 11 za goste. Loptu od suigrača uzima Antonio Siljan i puca zapravo dosta dobro u donji desni kut, ali Romano Benulić fantastično brani penal i spašava bod Orijentu. Svaka čast Romano, 100% potez utakmice. Na kraju su oba trenera i lagano zabrinuto vrtjeli glavama i priznali da zapravo jednostavno moraju biti zadovoljni bodom. Riječ najprije dajemo gostu. Kad pogledam prvo po vrijeme kako smo izgledali, konfuzno dosta, pogotovo sa loptom u fazi obrane, ajde nismo toliko osim tog kiksa napravili kod gola, ali bilo je jako konfuzna igra u fazi napada, jako sporo, usporeno, dok drugo poluvrijeme dijametralno suprotno bilo. I na kraju, bez obzira što smo promašili taj penal, zadovoljan se jer smo zadržali Orijent na nekakvoj distanci, iako naravno držalim za tom propuštenom prilikom i par situacija koji su bili na kraju zadnjih 5-10 minuta utakmice. Evo što je rekao trener Teodor Ivić. Prvo poluvreme smo bili bolji i propustili smo voditi više od 1:0. Pa i na početku drugog poluvremena smo imali jednu 100% šansu i umjesto da je 2:0 mi na kraju moramo se spašavati, gdje je Istra imala 11-terac i još 2-3 dobre šanse, tako da na kraju moram biti zadovoljan s tim bodom, iako da smo mi zabili drugi gol što smo po igri i po šansama mogli i trebali, onda bi to bilo sasvim drugačije. Tako da s te strane sam nezadovoljan, ali kažem, kako smo na kraju se izvukli živu glavu jedva, onda moram biti zadovoljan s tim jednim bodom. Do kraja sezone ostala su još 3 kola. Orijent ima utakmicu više i 5 bodova više od posljednje plasiranog hrvatskog dragovoljca, a u sljedećem kolu crveni idu u goste Zaprešićkom Interu, kojim na ljestvici bježi samo 2 boda.